Kang Wang hidup di desa sate celeng. Itu sesari. Jemaat di sana. Itu berkait. Ampun. Ketik ya nek.
Nggih. 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 Bau nak ampun genten rencana nek ampun genten.
banyak ada sinduk lon bawa rau durus rau ranjing acara masakapan Wayan Matayaso bersama Ninyaman Ari Wardani sudah selesai. Dumugi rahayu sareng sami.